Puo ya tonakgolo le baagi ba profense e kgoreleditswe go se nene ke monastilo wa profense wa EFF Chiliji Maraga fa a batla gore mokhuduthamaga wa boitekanelo ngaka Phopira Mathuba a tlosiwe kwa kgotlatheo molao. Se ke morago ga gore mokgatlho wa Health Professions of South Africa o mmone molato wa maitshwaro a sa lolamang tebang le molwetse kwa bookelong jwa Bela-Bela. Fa puo e tswelela pele, maano a kgodiso ya ikonomi ya profense a ne a tlhagelela kwa setlhoeng sa puo ya tonakgolo Mathabatha. These plans must encapsulate the possibility or the possible retrofitting of solar panels to all government buildings. This will have to be done in a way that will complement Eskom. Madam Speaker, the provision of health care and education services should be among the first to be insulated from the electric power supply interruptions. Mekgatlho ya sepolotiki le fa go le jalo ga ya itumela. The biggest concern that comes out from today is a possible centralized energy plan being managed by the province by an unfunded mandate for various municipalities. We are saying what the Stanley Mathabathaba was doing cut and paste. He's just bringing the good news. The bad news is the service delivery in this province is totally decaying day by day. People haven't got water, electricity. Ditokololo tsa kokoano peo molao di solofetswe go tsibogela puo ya tonakgolo mo bekeng e latelang.